E pou sa yo ple touye mnen. Men just bay. E pou sa yo ray mnen, mister. Ya pou mkou. Nan fe manji pou gom esi. Nan fe go ke touye. Nou wala ka ou gom pou gom esi. Nan fe fek page pou gom esi. E ou sa ray mnen. Paske tout sa mette chita sou mwen. E ou sa ray mnen. Bouwe pou do fasil kon sa yi pou ba fel ou men. Lò bouwe ou ge bel fòm e pou ba fel ou men. Tout radou men ou ge fòm ven champagne la den. Lò bouwe ou kon sekre, ou kon si yon moun bouwe, lap gen bel fòm. E pou mèm lò meton radou ge fòm ven champagne la den. Lè sou go fè. Nta batou. Paske si m konen tel se bouwe ki fè gen bel fòm, mwen pran mèm bouraj la m fòm sou mwen gen bel fòm. Ou mèm kon mwen fòm gen fòm ven champagne nan radou meteo. Pwede se ton kon sekre ya ou mechan. Bouwe bou do fasil kon sa yi pou ba fel ou mèm.